Makurutu mwana kenda ya mirongweleru nguro murandi ywa Meru Youth Service dwarine bekiri thumbi kiathone kiria kiukuyiri ni gavana Meru Mutumanto Ethingia na mabisa bangi thirikarine yawe arito baba monende baeta kubuithia kosi mwanya na ara mwari nyuma ya unge buwite mubango yuchokete kumonera ngwataniro ire kujiria ati kangavana na MCA Meru. Mutumano ongelete kuwa patire ungika wa kibo aro ya Rais Mwithune Nkunga murandi yoyoretete maoni kulani kuma kiria Meru akiuria Meru batietikire kurongoshwa bateaneria mirandi ya itumi. Raymond Mwenda aina ripotie. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na utongoretie mambura yekirwa nthumbi kwa ikundi kia bitano kia makurutu ba Meru Youth Service kia kibuithirito kia nine kia itoro. The parade discipline has been maintained by Regiment Sergeant Major Doreen Kinde. Akiereka itaka mambura yau, Gavana Mutumana wete State Lodge yakwa Meru yere Nairobi akiongela kuwa miterere ya kuina State Lodge yaure yakwa ikethire ikurwa. President Ruto noe otwetekeria twake State House ere kethire ya iyere ndene Kenya State House yana yere Nairobi yeyeta wakwa Meru arome na kabaraba nyiri bake yoto gotokindethia nyiro nonto anabao bena ngwe anabao imandaktare anabao bate kwenda kwethira bakeita nyanki kianine keu batethira be security kianine keu yao anabanka ba hukumia guo batwira State House yegakwa Meru nonto itogoita mete Meru bakire mete kana imete ya ne Meru bandere mete ka imete ya Meru ne Meru bandere mete ka imete ya andere ya Meru Owo gyaka nyumba kenda waka nyumba mundene oku no ita mutekenda waka nyumba nonto anto baba otoyokia ufala ate to waka State House nonto ito handete mete ito to handere yora yokethera ywe ya nyumba wakwa toyo ritaitao toita yo mwa to hande mete tano toerita yo mwa State House ye wakwa to hande mete tano ko Gavana Mutumana abaete wira ni arithiberia kiwanda kinene kiwakwa mitungu akiwa thirikari nene ni yene milioni 300 cia kiwanda kiu. Arethi bang'ombe kwa wa ndere farmers tunajenga factory ya skule mitungu ambayo tumepewa 300 million na national government ndio tuwe na chakula ya ng'ombe ama mifugo ambayo ni bei tutaweza kukidhi kama wakulima wa maziwa. And being Meru County, we are the best producers wa maziwa kwa Kenya yote, karibu in East Africa. Gavana Mutumana wetete mirandi ya weti na mbere ya thirikari ya Rais Ruto kinyanirĩtie ya Meru ĩrĩa ũkiria cibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 amona waka bubweru thoko ya gakoro mwene. Maendeleo yaratokobwethia ndene Meru Teaching and Referral Hospital out of collaboration with the national government that is represented here by the county commissioner and Mama Justa who works in the office of the president. Gavana Mutumana wete aeta na mbere kuwata thirikari ya Rais Ruto mbaru kumena ni miradi ya Rais Ruto araitia Meru. Sibitari twaewa bilioni 1.9 twaka sibitari yeto ya Mutindwa na iwana njeshi bawaka sibitari era so babwe boke yoka sua ate Ruto nethere areo one term babwe kaboka sua nonto siasa ne biro kuona ke mutongeria toro mwendete nonto ateme yako boyfriend yeku uteme yako girlfriend siasa ne biro kuona na bato tore Meru kwebio to kuona kire thirikari ya Ruto ne tonete bilioni 1 ere waka sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital kiraito murongea were siasa teo chore bwa mwekoro na mukuru keki ya Kenya to mwenere murano keki ya Kenya ni maendeleo yarato kuona tore. Raymond Mwenda, Mteto cia Weru.